He mokulele hou ko Hawai'i nei nāna e ki kaha I na pali o nā ko'olau a e ku'u ana I waena o ka ʻOhana Moloka'i, kahi I ho'olau le'a ia I ka maka mua o keia lele ana. O Moloka'i nui ahina E o Moloka'i nui ahina. O iai o ka mua keia o ko Moloka'i kau ana aku I ua mokulele la, he pilina kahiko ko Moloka'i me keia mokulele hou ma o ka ʻoihana mokulele kūhelu o Hawaiian. Ka wā mamua, umi makaiki halapaha, ai o Hawaiian Airlines ia nei. A I ko Hawaiian ho'i ana aku ma o keia mokulele hou loa o ʻOhana Na Hawaiian no ho'i, ua ho'oko ia no kona kule ana I laha ho'i ma kona inoa, o ka ho'opili hou ana aku I na ʻohana kekahi me kekahi. He mea nui no'u, I hiki ia'u, ke ho'i kia aina a kipa I ko'u ʻohana a na po'e ma Moloka'i. I was sent away to school on one of the last flights out of Moloka'i, and today is a very happy time for me to be able to come back home after school and being a part of this company, the first flight back. Maluna o ke la me keia mokulele I ho'olalani iai he kanahā kumawalu noho e noho olu wai o kānaka. He ukulele I makana ia e ana ke Julia ho, a he lau kui ka wā e kau ana ma ka hi'u o ka mokulele a I haku ia e ka ʻohana Zane. My son and I, couldn't be more thrilled. Ua ku maoli no keia lau I ko Hawai'i pai aina, a oia I hola no ko ʻohana na Hawaiian make no keia mokulele. Hele mai lako I Moloka'i I mua. Mea lua I Lāna'i. Manao lana wau hele I Maui kekahi. Maui would be good. Hele I Hana kekahi manawa iae. A pela, hele paha I Kauai. So aia ka Commuter Airlines no na poe no Hawaii nei. Hey, no schools, what's up? No ka manawa, e ho'ona nea I ka lele ana I Moloka'i a laila I Lāna'i ma ka lā 18 o keia mahina nei. O wau no keia o Iwalani kuali I ka ho'ohanohano no ʻŌiwi TV. Aloha.